Mfowethu umhla ka-30 ke namhlanje ku-2025 sisalele nje usuku olulodwa sihlukanisa unyaka sithi hola 2026. Namhlanje ke ziyasuka mangisuka la ekhaya ngiphikelele enkonjeni olundi la ngiyaperforma khona bese kuthi ke mangibuya lapho ngehlela kumkhaya wami lapha eqhizile kwiqhizile homecoming lapha emjahweni. Mangisuka lapho ngiphikelele emsingi emzisho ngoba konakele kakhulu kusasa lokho kusayo sibiziwe ke siphekelele le emashobeni ngoba ngiperforma khona ntambama bese kuthi mazithi nje malethanyana ngoba sengilapha na ke eMhlathuze Sport Complex kulapha na ngoba ngikhona ngempela kwi Sunset Fest ngoba ngiperforma khona mangisuka lapho ngiphekelele le eWembezi Stadium la khona ngiyojabulisa khona abantu kwi year end music experience. Mangisuka lapho futhi ke lapho ke ngobe sengivala le ebaqulusini ke Firehead ngo5 ekseni ngizwile ke kuthiwa futhi bangifuna lapha eMnambithi bathi hayi mawusuka ngoba vele isendleleni mawusuka la eLokhuzeni eWembezi dlula eMnambithi futhi ushaya wedlule imicimbi eminingi kakhulu eminingi yaxolisa ukuthi angikwazanga ngiyithathe eminingi bengidinga angikwazanga ngiyithatha ngenxa yesibalo bengibona ngeke ngakwazi ukukhava kodwa lesendleleni hayi ngizokwazi ukuyibamba kakhulu ziyasuka ke namhlanje emakhasi sesibabone ngomhla ka4